Apini ya kirego mutegeri ambirigire mwaka jwa kujo 2025 ijo anjiri tepo bwega nontu bakona kanya kugwatana nawo nikire ntito chewero themwe betagwa ntinyare kinywa jane jamwe jatwanganiritie kire ntito chetu. Kreto Murungi kugameru netajaniretwo ni thirikari Kenya Kwanza onde Kalonzo Musyoka ugite Ruto ari na njama ya guchiongera miaka yotongeria. Kurubanjuri Nchege kumamara kuga Kindiki nowe munini wa rais na batere kwe wagitio na kuigikwa. CS Engineer Muga kuria siasa batiga atumire nthuki mbithi indi babo gwatembaru kienda bomba no turone. Bo akarisa udhimenti kuromba Seneta Kadhuri Murungi kugwatithania Meru. Kugwatogeni wakairi mwananirio mathithio ni Purity Richard. Pamwe kuruba kanju ya Njuri Ncheke kumamara bagwite Kindiki atajukire gitike munini wa rais tambati ende noe wabataraga kujukia gitegeke. Bakiaria ni bamenerete baraba kuoneka kurwana kumeneria Professor Kindiki bakiboria bakirerie na betikiria ati nuo kwathana ta munini wa rais Ruto akuruba bokairi ni boritia Meru baraba kurwana Kindiki gutiga mutugo jojo na kumugwata mbaru ni untoni umo wao. Martin Mugambi atumenyithie nkurukia. Bamwe batongoria bakanju ya Njuri Ncheke kuma kiri gicigo mbunge kia Marai batumanite ntumwa Professor Kithurwa Kindiki ari we munini wa mutongoru wa mugongo kurutwa magegoni na nkinya ndimeni cia kwarirwa buthuku bakiugaga no batiri no gwe wa batiri na no batiri kwithirwa ari munini wa mutongoru wa mugongo. From the initial start Kindiki no wari choice ya every Kenyan gutwika deputy president. Kwa no karusiro achokirwa mutaro by having Kindiki in the system na kwa gule anto ainge so far no kokugwa sauti na Kindiki atifaite Kindiki is a yes person, Kindiki is a what, let them surely note that Kindiki is a professor. Now professor tiwe wakuruga na mutiro wichiria niko urugira na mutiro kenda umba gutwika professor okithomete kiongo kenda kubaragana Professor Kindiki utigekirwo kiri wamba gwikirwo kiri ukala kurutira ntu mathala kanyithi wira ukira kwa national tutikora kwa national but gutem tutikwao kwa kuma wadi national chokaga mujigwe no kanyithi ukarutira ntu mathala kanyithi wira no tutimwa to mangotyo kwa vice president no tuge ntu kengi kuma thaino kuringana na kurwa thirikari ya ndagitari William Ruto nenenkerwe kanya kenda kurutira Kenya wira na gutibatiri kwithirwa kuri na bagabaga wapunka Kithurwa Kindiki athongire kiri thirikari ko Kindiki ari botu ya 100% maunto magachenjia na kwa guthirikari ino yetu nibewe kanya mwana atijiara gwa thiete atijiara gwa kuthukite ajiara gwa kamba gukuruma gacoka kambiria kuthi na maguru kenda mbiria kungaria nonturie tole bore turathara kanyithi nitugukenera bau nontugote professor ngi wanatuka vice president tikagweo onakachigwa tari professor kwa professor nibo mwana president kiongera baugite atongoria bamwe kaunti ya Meru ibetigirie Kithurwa Kindiki ta mwana wao na batige kumumeneria kenda bona nchamba imbe muno ni Meru no kona indo kumono no Meru eno totali Meru aswa tarakanithi na Meru that is the Meru tribe no thaino tribe ya Meru that is imenti tigania igembe malikira marungi makiwa Kindiki is going nowhere Kindiki is going nowhere surely Kindiki wangate watharakanithi na nowe mu Meru enu bari kiritie na njuno bakiugaga gite kuja kiri mugongo wa Meru tontu bobotho na nontu bogeni ontu bonene mamuntu matenunkaga wokamenya kau ngamwikira tiki mamuntu matenunkaga na kwa Kindiki ni mutharakanithi na ni wetu na tuliomeria bau na menya mwena vice deputy president ntiko meimbienge mugoso at least kwa gutoliuga Meru ira yetu ya egembe ya tigania ya muthara na guko aimenti tigani roi kiraniki muthore ngegiri nonto katwe favored mheshimiwa Kindiki
utiga utumagira ndege ugatumira ndege utona ndebore kari koguo batikuka na maguru batukuri na maguru kanjireni akwimana tharaga kuma chuka barabara mheshimiwa Kindiki egwikara miaka mingi muno thaino ete kuthina mbere no tuko hope ntuna twikire vice president into kiambere kero batikurwa nakyo ni barabara eu ni kenda ntu bamanya kweli na vice president wa Kanythi county. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Minister Justin Muturi uria wari gavana wa Meru Kiraitu Murungi uria wari wa kaunti ya Nyandarua Francis Kimemia Senator Alexander Munyimundigi na atongere bangi mwanya ni bakinyete misene yaku ya mutano wa senator wa mbere wa kaunti ya Embule ni Kivuti nwe Eric Mutugi Kivuti akiaria Kiraitu Murungi ugite kiama kia basi nigekite wirane bwa kugwata mbaru thirikari ya Kenya Kwanza ontwa kuga nibo kuuma na ende nonto bogwati utayebwa nthukimbithe borabo kuoneka jandi kurune na ugite nandi rais na batere kuthangikira untu bubo na gutigana na mantu jira jonekaga utongerie ne bwa ukabere bwa moi na we Senator Mundigi no ritie rwangiro borithi kuthithio chonkoni na kumenya no wengwa ukugwata utae thukimbithi baba Anthony Kathenya na chotariria. Ule wali gavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi, waziri wa utingugi bwa mwingi Justin Biden Muturi, mutongero wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka, senator wa kaunti ya Embu Alexander Munyimundigi, abunge Geoffrey Rukwambere North na Muchangi Karemba wa Runyenje, balali bamwe batongera bagi siasa, bala bakinyire marombani makuboreiria nja ya ulu wali senator wa kaunti ya Embu, Lenny Kivuti nyuma ya gutigwa ni mwana wao, Eric Mutugi. Kiraitu Murungi, Justin Biden Muturi, Kalonzo Musyoka na Senator Mundigi bakijukege kanya gakaukathe mutige Eric Mutugi na kumugeta taki mwana kithirito ya kiguni kinene kinja ya Lenny Kivuti. It is clear that Eric touched many of his peers, and it's no wonder that so many of them have turned up against Record Mass. Your dedication was a reflection of your character. A man who always gave his best. Kwena kirero muno na kimako tukwambire mwaka yuyu na kinye kethari tukwira wangi happy new year tukona kwena inye muno kwira family ji happy new year gatigati gakiriro kiwe nakyo indi tukoromba mwathani yethirwa inabo abekirenya ikenda baringeria tukiringeria mwono wao nara kanyombo ara ruju. Kujua mambo ya kifo, hakuna mtu anaweza kusimamisha kifo isipokuwa ni Mungu. Kwa hivyo tumesema wakumbali na waweze kuendelea na kuomba ndio familia yao iweze kusimama usiku na mchana. Ule wali gavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi na ule no mutongora kiama kia Mbas akajuka ya kanya gakakwirithi muthuro wa ikiri thirikari ya Kenya Kwanza kiri wiki na ebola buthite na mbere bwai mwana gutekwa na mpaka thaino biti kumenyekana na lebile turi kiama kia Mbas itugite tuwata na thirikari ya Ruto na tukamutetheria muno indi tukona kwina inya gwetambere ku support thirikari Ruto antu bakiuraga bakeya tortured na kwena manjo. Kiraitu liwa kiola ya Rais William Ruto atigosokia ndino kiremea kia ntumi au kabere kagitaka ule wali Rais Daniel Moi. Tuina kimako na kirigaro kona mantu ya chokronde ne Kenya kairi mantu tukuthugania Kenya itumiraga untu kuu oito koromba thirikari Ruto netigo tucokia nyuma na atumire thirikari Ruto tukuthugania ni thirikari umba kuthitie mbere igatucokia nyuma in the dark days ino yatumire yitarira amwe no gukiraitwo kagita gaka na gwite murungamo wakire gutengwa kaunti ya Meru kiruga ibotongore thirikari ni amwe na maendeleo no ulia oni ntena regret na mantu ya tuwira ni yama turonga itukire tukaria twakira atia tukiona alto wange bakeya waite thirikari ya Ruto kuma Mount Kenya West kuma Nyanza kuma Coast na batumiru twaringite kura nyingi ura muno tukona tureo no mwanga twitembere kuringa gituma. Kiraitu akiuga atina thina no iko na munini wa Rais Professor Kithure Kindiki
na ndoni antu bomba Tharaka bakiuga Kiraito Murungi gati kwenda kindi kia nenea ngana mantu yangi yeu kambira antu Tharaka kindi kini mushoro kwa muno na itorombera kindi kimono akara karendo ni gwenda arite kendo gite turena kara kuyora saitoti ature gitine kiu indi tigite akitu kwenda maendeleo nitukwenda miro bangi bonekana kogo atweka ati twali kindi kitukuranwe watu tukurana kindi ki. Seneta wa kaunti ya Embu Alexander Munyimondigi na rutitengo jo ikale gusonkunene baba guteka Kenya amwe no gweriwe na kumeneria maandamano no rito bonene. Tungeomba serikali ambaye ya muungano ama ya Kenya Kwanza ifanye upelelezi kwa sababu hakujulikani ni nani alichukua vijana waweze kutolewa ndio wawe uhai. Lakini ile kitu mimi napinga mambo ya maandamano 100%. Mutongero wa kiama kia Wiper nawe Kalonzo Musyoka aliuga Kanyoni mto ni kabeli thitete Rais William Ruto na mibanga usoke musodo kongero kwa miaka ya wathani gitumi kinene kuingira kuthondekwa commissioner Bajero ba IEBC. Kalonzo akiuga kithira utithiro kwina commissioners Bajero banki ya meno mbele ya mweri 3 mwaka uju bakathi barabarani kumenelia ikalikalili. We have information that indeed there is a deep-rooted conspiracy going on right now where Kenya Kwanza administration wants to bring yet through a captive parliament the matter of extension of term limits. Now we must tell them, again, this cannot happen in Kenya. We gave them up to March. If there is no IBC, then we'll go to the streets. Kuma muji muneno Nairobi, Beta Anthony, Rangi wa Kathenya. Minista wa Roje Engineer Eric Mureithi Mugano rite atongere gutiga ruritho rwa gutumira nthuki mbithi ura gutibatere akiuga batere kujukia kanya kau na kubatara kenda bakura na njirere yagirite akierekire machindano ja mubira jwa maguru ndene ya skuru ya Gembe South. Muga ugite nthuki mbithi bakinya bari na iwewa na ni batere kugwatwa rukenda gukuria iyewa bebe na wakiari MC wa Koro Tonde ne mbunge county ya Meru Mwenda Kirinya na menerete siasa bara kugaga bakurwa na minista Toju wakimereria giti kya mata augete muga akeja kuritwa gitine kiu bakandamana na gutigira guchokwa. Marion Karugi na ripoti je. Ni kianine kia skuru ya The Primary Ward ni ya Kachiu Gembe South kiri musetho ya Football Finals ati timu ya Kirindene na Riaki musetho yuje kini atongeria mwanya areo waziri wa Roho Engineer Eric Mureithi Mugaa, mbunge John Paul Mwirigi, Mithika Mwenda Mzalendo, MC wa Koroto Mwenda Kirinya na bangi baba inge. Lazima mshindi apatikane siku ya leo. Wanaleta kule Kirindene, wanapanda nayo. Akiaria waziri Mugaa na wete moroto jwa musetho yo ni kureta amwe community ya Kachiu kendo kurie yewa bya nthukeje mbithi. Tuina final ntukita wa Kachiu Premier League. Takari sethete meri 3. Takai seitse manije ciongo cia buitia kuja muberi. Timu saiti ya 12 ba approachandu mwanya kenda bombo ba support timu setho ye neru are tukwaria to final setho ya club eta Wariaki na Kirindene kaito anjeretia nini to anjeri no bora mebira ngwetia tore mebira saiti ya 12 na to anjeri support kidogo kore becha anga bombo nyauni kuchanga tu na other leaders lakini yeru yetu finals ye ni wahakikisha kuwa tuena musema yo antubote ba Akachiu ward yeru area kwa ile ndakasi yetu na aribetu kwa ile anabetu begori vipaji bio in the process tukuona tuena nyaini tuena political analyst tuena nya football analyst o wapi yani nege photographers betu waro mbere to takaimbethe takasi na inya ikumaanisha tuena talent Meru County. Lakini ya leaders, I am calling upon all of you to take selfish ambitions in the tuirute ngueni utethania tuachanga tuite kidogo ili anjeretia Kachiu Premier League mwaka uyonge no Meru County Premier League mwaka uyonge no Gembe South Premier League obra tuita twekora turi atongeria no bwantu beto ndakasie to talent o tuciona citetha mubira
anto beto beto wasetha ibare ya potential na inyatha intaka indo na sietha kianini ya siena potential yosetha Kenya Premier League, lakini thai ni Ameru bana twena kwa setha Kenya Premier League. Ikumaanisha Ameru tutiombakana, ikumaanisha talent siana beto itakuwa na charge properly. So tuena challenge na tuena nguo ya tongeria tuwe yamwe tuwari sauti yemwe siani beta bila takasi yosedera bite up to standards, lakini wako ibo sio kama ingeba tena buti bwana no korono na buti ya white korogo ni ya black na tisa isiyemwe, lakini mutakana wituma apart from tako sedha vitu kwani next time inyare beto banje diose. Mheshimiwa Terry Mbuge ugowe cabinet secretary. That position is not a simple position. Not a collective responsibility. We minister Orozi. Lakini iko Koromba Stadium, mweze mawa stadium. Tafadhali kieni kile iko kwenda kinyani kwa Kinuru Stadium. Iko kwenda kinya stadium kaingi iko kwenda na zange. Engineer Muga na kuria tongeria kwija mwana utetheria ntuki mbithiba ukurie wa mwanya biraba tharimina bio na kinya kuthondeka ciani biraba usethera. These are young people with the potential to become anything. Sports is a serious career in life. Guys who play football, guys who play Udu athletics, run, their talents are paying. We know, I was told education is the key, but with the experience I have learned, some of the most high-earning sports careers in the world are athletics and sports people. Footballers are earning so much. Our athletes from Rift Valley and other areas are earning so much. Why can't we grow the same in Meru County? It can't only be known that Meru we are known for other activities. Please leaders, let us unite and unite for a purpose. Na wete misetho ni gwiyumba kurea bunene na kwou kwene tumia aciari kuimberia misetho era na boba usetha nikenda bakinya kuraya. I am calling upon unity. I am calling upon young people to take sports seriously. It is a career like any other. I'm talking to our parents. When you realize that your kid or your son, your daughter has potential in an activity, is good at something apart from education. Yes, as they pursue the education, which is very key, they should also engage in curricular activities. That is how we grow up people. Ni bamenerete bamwe ba siasa barabambirite weketha CS Engineer Kimuga bakienda kunenkerwa kanya kawe bakiwa bakabwithia maandamano ya manene ukeya kwithirwa mwana wao akathetuka Mumiru atongwa umetine kia waziri. Kuna watu ambao ni wazee katika siasa ya Meru County. Wameenda huko State House wanapiga siasa ya kusema kwamba hiyo kiti CS Eric akonayo lazima ipatiwe mtu ambaye ni senior politician kutoka Meru County. Tunataka kuambia wakijaribu hiyo mchezo, ile maandamano tutafanya hii Meru itakuwa maandamano ambayo haijaonekana kama atafutiwe kiti kingine. Kama ni cabinet itakuwa expanded, ikuwe expanded, lakini hatuko tayari kupoteza kiti ya kijana mwenzetu ndio wao waweze kupatiwa. Kiripotera Weru TV Kumembe, Mbitao Marion Karugi wa Kinyua. Kungina kuwa kariba gicigo mbunge gia South Imenti ni borite seneta county ya Meru Kathuri Murungi kugwata ogeni atongeria bonthe ba Meru kiri mucemano juria jubangiri kuthithwa ntariki 10 mweri jojo ni aria baugite ni bakenete ni tuara kubangana mucemano jojo bakiuga bari na wirigiro jugachiara matunda ja kugwatithania Meru na gutigira ni kugunika kuma kiri thirikari nitaura mutugikare agututariria. Tulipewa ndio wa Meru tunataka kuitwa kwa hiyo mkutano, hata sisi wenyewe tuzitetee tukiwa pamoja na tukuambia ni mashinda tuko nayo kwa huku mashinani. Bamwe batongeria na kariba South Imenti bashumiretie kugane bwega kiri seneta wa Meru Kathuri Murungi gwitana mucemano jwajuerigiri ntariki 10 mweri jojo akariba bakiuga ni untu mucemano jojo kareto rumwa ja Meru badiuria nande seneta Murungi ageta atongeria barabathuri na kura indi nethira ageta kinya atongeria bandu angi mwanya wamwe na kinya atongeria ba makanisa na kinya bamwe bakari kenda kinya babakethira bakinenkanira mauge jao. Make this meeting inclusivity
wongere bange bethe bari okenda Meru yonde mekari na sauti imwe tukuma tutwire tutona mutongeria ongi urenda kugwatithania Meru yonde kwa hiyo mwashimiwa jokia nkatho uri ari ori atongeria bajukue kona ciothe cia Meru County kenda mucemania jujumba kwaria sauti imwe. Tunakuuliza kwa hekima, kama ikiwezekana include all leaders of Meru, ndio kwa ile mkutano ya tarehe 10 tuzitetee, na ikiwezekana utafute hata wale wanasimamia makanisa, ndio ile mkutano uwe mkutano wa kuleta wa Meru pamoja. Niakari na tongeria baraba ugite Meru ikeja kugia ngwataniro na akari bakethira bakiari na mugambo jumwe ikomba kuthatura mirandi ya witi na mbere ria rungamire na kinya gwita na mbere gukubia mirandi engi wamwe na twanya twangu ikire thirikari nene untu bura bwithirite buti kuonekana ukanyumene ikionania toka Meru yuriritie methene ria bikugai Rejere kuona Meru ni korus na thurete kura nyingi sana ndene thirikari ya Kenya iri number 4 wategera ja mutongeri ora sine mutu nuntu kwigwa karana na nibye bire bionekana aria wachoka uga anti bagwatanira other communities batuikite bagutuka be in the government tiota the Meru County toka in the last elections netombire konenkera thirikari yetu twino thaji more than 400,000 votes na batuka sidelined. For instance, CS wetu twaina wa agriculture mithikari ntuli and other leaders nabatukire sidelined no gwetekia tukaja kugwatania tiota Meru tukari na ruga mata Meru even the national cake ya the government tukaomba Kolombe na tukagira na ngwataniro ya kuthi Kolombe the national government atumba gwata more of the resources na ntubeto ba me batuka bagutetheka batwe Meru itotagwa na rito litobui na ikyo ukuona senator atagete na batwe itokozimwa kidogo kekira nene no ntuite bionze birabirejire birabira ejanwa kagitaka biretire murima jora jonge no ntugitara murima ukayotege gitara kura irio kirema kina maga lakini yitara korento mutirema gaitia utwetwe Meru utekyo tonaga no tukuona kanywa kamotora ntwa Meru itokwenda kura cietu ira twaringire ciethe ciena itomi kirekana Meru no twatokorera nyanda mwemwe wote tuona itokwenda barabara uti barabara inye mwangu tuone kinyira ciare cia maumau roads uti tuonda twe Meru itokwenda mantu ya stima na antu baitinda korera baba ta kinyeri ne transformers isiaurire batu tokora twe mbio wejo tega kiri maendeleo yangi jara tu tega kiri keki ya national utikyo tuonete twe Meru na ikyo tukuga iwega no ikaiko kagita gakukombwa Meru na kura cietu ikenda citanguge na itethia mtura waringire kura aumete gakomeye kuringa kura kiri thirikari yetu ya Urubaru kuma gicigo mbunge kia South report ratito cia weru riakwa rieto ni Mutuge Kare nambira kurumira nso chetu nchokere nyume kagitagate kuraja na ntitonkuruke Ama hapo. Leta driving license. Ala, gari ina makosa bwana. Naona hii gari ina makosa. Ina makosa kabisa. Ala. Na yale muziki gani wewe hapo? Hebu meza bodi kidogo. Oya kidogo tena. Hapo. Tunaulizaje? Ni station gani hapa bana? Tunakuuliza ni station gani? Station gani bwana? Angalia kumbavu. Unajua nafikiria tunampeleka kwa station na tunataka kujua ni station gani. Weru FM Unondune
Tuguru mabati kwiri mitajana bati kwiri arukire na ogoro tangana demoya pateraia ndina nyanyo kwa munyanyo kwa re onche nyatu moi bairi tio media mana ukie mukosi Narua tururi atire mtu abati kodore na affidavit ingana ndene mwere na abati kodore na petition ingana ndene mwere ndene ya mwere watu kulingana na ile tondara tuna chio tondara tuna 9 affidavit ingana mwere 7 petition ingana mwere oni kiwa datia kwa nino mgeno tire chirio ekomi petition ingana mwere petition itago idato nya Tana affidavit ekomi sawa petition ya to egoti hakuna nini shortcut unanipata hiyo ni makatero wananijifiza na jina la Mungu wakivaa mavazi ya kondoo na ndani ni mbwa mwi uchunja na buruki uringana ya Afrika hiyo ni illegal imakosa na ni ontorimo Afrika tijedo ndombiri uchunja nyambo wakoro kwa mbele yangu mabati nyumbani safi na bora Raina mabati kwa nyumba yangu bei nzuri hakuna kujuta fundi wanasema ndio jambo weka mabati maisha safi Raina mabati nyumba yako itang'aa Raina mabati kwa bei nzuri tena kweli anadumu kwa miaka vyuma imara hakuna crack Raina mabati juu ya kila paa hata upepo hawezi acha Raina mabati nyumba yako itang'aa Raina mabati kwa bei nzuri tena kweli anadumu kwa miaka vyuma imara hakuna crack Raina mabati juu ya kila paa hata upepo hawezi acha Raina mabati Gwitana mbere kurumira nteto cietu mubunge wa Ekuru kaunti-ini Tharaka Nithi na atwikite kwa mwaka wa irigiro kirimwe kurumwe na rito Rosemary Kamene wantura iwa ward ya Chiakariga Kamene urotwire akiangaikwa ni murimu jwa nyimba atwire guchwa utungata na njira ya kuromba kinya kigina ya gwita sibitari kumane na ngarama nene ya gutungatira murimu jujo mubunge mwindu akiaria nyuma ya kumuriungira augite akatirita kenda kwagirithio ugima na gutigira gute muntu kwangaika nonto bwa ngarama ya gutungatira murimo akiko thirikari ni batere kuona ati gutungatira murimo jo nyimba ni onto bukuoneka sibitari ne chionde cha mwingi Paul Kabithe na ripoti je Kire kuruguria mwanka waimba mujumbe mwekuru kaunti-ini Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Ngua Mwindu ukubantu akenanira na mucie wake arua kagorombo ya mwankira kithino wa dini ya Chiakariga mucie wa Mwekuru Rosemary Kamene Mwekuru uraithiritwe ayitu murimo wa kansa wa kagita ra Susan akiaria uritie thirikari gutigiri bakurinta mashini cia kuthima murimo uyu kuri ogo muno kiri sibitari cia ntura mboro kansa muno na kansa no mono tim tutajuaga twindi mero ya mbiru murungu na muthetu umwe mbaba mbwe bara yana batune na bajiro na bachege mama batora na uba bange batora kithino utie mtu agate candidate ya kansa ende kya tukoromba na tirire pai thirikari no yetu bai gwire nkeke yao bai ibakikishia kwamba nyamoeta wa kansa na nyamoeta wa dialysis ino ya kuthambia ntu mpigo mtu akathia kuthambwa wako mtu akathia kuthambwa mpupo iba eno pauge no abo mwake batenge mbia kando wabantu aruthiro bantu ambio
kansa muntu kuthia guchekwa anati mono gutiriti mbere ito kwenda mashini ugatweka gare tabora to kuthi ugakurukira bantu thiete to gitwanda gukero wego no kuite bangi wego no kuite kina imbe ko ire mashini tainu na ire ku tiekero akira sibitari gutweka wathi waruga mogo no gono kugi malaria we mwajie ukero ari iko kweri muntu akauma athia thimoro mwiri ujugu ndekanjire chie mwiri abwende merimu enu yondere no kona kwe muntu kaomba kuthimero mwere unde uthimero kancha ya mumero uthimero ya ndamu uthimero ya nyonto uthimero ya tema uthimero ya mauri uthimero ya rwengo uthimero ya nyombia mwana na makome manyombia mwana na nato kumera na magoro anga yeru ende bokona mbeche nuchione kabai no kona kombe kabai uthimero thina chionde chie mwere mashini siye na itweke free mashini si itweke free na tafadhali thirikari no rwa thirikari weno ito chiaririe mono itwekere motion mono itwekere debate mono itwanikie mambero mono ndari ya county nde MCA na nde kameteni ya health twachiarie omuntu aruga makansa ende thirikari tio twe thirikari tafadhali itwegwirwa ntu kiao tukigagirwa ntu kiao na twekere itweke sheria Susan akiuga barabandikitwe thirikari na barikire mishara imeneni babateri kugita mishara na kuria shani kingo barabata kwibumbira bomba kubureagirwa mbeca ino cio gima bwa mwiri mwetwa sha nko muria kana ne bandikithetie ambera ya kwerere mweri umwe bio bureage mthi endi tukuria tere shaino ni ambe kabati go tukuwata mishara miega niyo ngwetegire nindetegerie dio tukuwata mbimbi ngirunko bera kirage guturia Kenya nanto baraba tongu na baraba bankia ngapwenwere agwi nene muno ukethi wethera tigo kwe mtu wachethele kumarukire mwankathino na thukumire milioni ciake 10 ende kwe mwekoro tona kinyegana athikinya kugura mukebe ararira no Kenya were kwe tigo itugitangwe mbesi tugwitigiria na indetegerie itugitwe mbesa ciendame baba bakwajwa kansa na mbinambi bathi cibitari nitweke kinya free anto baba kwajwa kansa baba kwajwa mpigo merimu enu menene etakuombeka anti bathi batirita we free na services inu siye kwe otiro nto botombeka tothomithire man doctor otiba bateye utiriti no mashini kuora na betu bathomi tukuthomithia mandagitari sheno na waterenjeste tewisha tafadhali nkuburomba ithiribwe ni jeste ni washa wanatigo nuirankari insurance ne tithuka lakini kuoga neto no tungari ndu ithete nuye kalinga mute kana kalingo kagitata ukariwa ethiwe njabwe wabarikithie ni washa ebarikithie ni washa utigatare asara atino bandikithire washa na mwako kuthire otajo korenda wajo otie bandikithie murungu aringe kya motigawi titethie mwekoro toyo mbecha inu ebandikithie kira mwero ku insurance ekera family ya insurance ni yasha ontibo yaga na bora kuya murungu no mwega otimto wendete kwa ntura kwa yuka mama nyomba kendo tumira shaera ntugochia kuko gitanga na fia kwega choka ebandikithie ni murungu gutethia ware kwa endelea kwebandikithia urano atebandikithie ebandikithie tenu akajo mbati mbaya emutetherie gwogo ware kwa yo wego romba murungu birite bariku ara kamene atiromba kwithanke na ciake no ntubagwero konekana muthenya kwe mthi mucini wake na kwigua bena wirigirwa munimo uyu gukinya muthia ugibwaga Susan ngoge mwindu ngaya gutethie na kuongere kawaida na turejage twinda na iringi keganagira mubuko ukagitata amen nkabwa na ndena wetikio bakomenya nkabwa ukona nkinyete ndi thariri umeka gita kuntomba kwaria na muntu kware sinda kamene oraya okwigina wa ana baire na oranguru kithiritwe ajitwe murimo wa polio nkiripotera goru TV kumantere chitharaka mbito wa Paul ogwa kabithe tukimbithi kuma giciko mbuge Kigembe South ni bagwatanirite na kwijamwe bari na moro tujo guchukiria na kwebuka mitugo etiagirite ere amo no tumiri bombi gitabo bakethwa bagikaria kumania na mantuja tiagiri kenda kwagirithia kinyoturo bwa simbi turole ritona katobwethie kundi geta tuko motivate antu yonto yabuta bonelia tengo utomba kurita ona into biaku ukerigira mno na te lazima nyethira no bwetherie no thomera orona degree fulani te yobati kurira ayuthi bakuma antere mwanya Kigembe iberinganirite abantu amwe na kuorota kuthina mbe na kwigwatithania na gutethaniria abongo kwa bongwa muno kwebanira na mantu mathuku mama kuthina mbe na kuthangikia ana abaingi makonenie na kinya kuwata anda abai banini na kinya mantu makonenie na mathina mamathugania mama twikite kinya mara kiri miturire ya antu obaingi kombantu kimateka yaki amadhanio kera mia witegemea antu tu na logo etabu ako manjani up to ito ko bring na ko to ko tukumbeta okwa
na kwambite kuma na geu tukayani rwiro iro bionde acio buginya thayo ka bikorea bila roe ote no weta kula ndingwege mayouth bonde every corner gera bathoga to so movement ya unemployment atomo fight to poverty no to no go cio thina cionthe tukumile tamanto ya thina cio the HIV manto depression na manto drug abuse ya mtu mwa tukumira naro no to bathina bakyo ma stress bereti kwirita tutoka ta muntu abuthe degree yake aria mucie otingwe konekana otebie navyo muntu ena endia githumba muntu onto sometimes yokoleko na muntu muyuthi akinya kaita anestent ndo nya wa peer present in the community asiedra muntu wako nyundawa kana isulia kana tuitomeni tosiendeni kanini ngirindwa kumetioka mgongene sana kwa wale hawako shule kwa wale wako jobless ila ule watermelon na mreke kutara kwetu please I beg you ila ule watermelon ni maana tano with the experience ya kuna ni ambesa si around 1200 bahati nzuri useme mtu hata by expose by tabako tongana kibali tena Tere Chegembe kuthithia na mbere na kuonekana mantu mama makithia na mbere na kuongereka kwa wingi. Katika mpango wa serikali tunang'ang'ana kabisa kuhakikisha kwamba haya maneno matatu HIV AIDS infection imerudi chini, teenage pregnancy pia imerudi chini na gender based violence imerudi chini. Hii maneno si ati ni maneno magumu sana, ni jinsi sisi wenyewe tutaweza kujibeba. Pregnancy imwingitwe kinya officers Africa bongo bakiwa Meru ni abwe either number 1 na number 2 kile alert number 1 kwanza rotero no rwale pregnancy media ikwenda youth beto kwa bateko to get empowered na batena kuila dingira chupiga wetu bateria kenda bateria bare aino Kagitani wako wanatongeria na bebathite na mbere utara ayuthi baba ibathi na mbere na kwithirwo bakibebukane na mantu omaingi nikenda muntu ethirwe na mworoto omwe uroga atigira na kwebanira na mantu kinya makonenia na mathugania utumutena na mentero ukawa straight ukayo kunyajo ikwacho wata sitari kwa kanao lakini ukawekewa kumwoko angatoa kuipa na ni straight ya mind kontroleo nyomi nyose no control kuna kwa kwa ndio to stress we are not a very good society itu joindo batu teba you have it the future is within your abilities na to stress na background etiya wa professor kwa baba no mwako ile overcome challenges Kumegebe North Petan Class Chabari Pamwe bantu bara baturaga na mawathe kumachukani bamukirite mathaga mwanya mwanya jakubagu no turo ne utethio buria bamukirite kumakire gikundi kimwe gitigia kithirikari na rietwa Wise Links Foundation na mwana biria bamukirite ni itebya kubatetheria gwetani byo wheelchairs ni bori thirikari nande kurikanaga antu ba mawathe kenda kinyabo kubokirio turo ne Samuel Gaishma na kurikithia Wendo bokurijanira na gutethania no buthiite mbere ndeni ya mwankoju wa imbia ara anto kathumba barabatura na magwathe ntere chechuka bamukirite utethio kuma kire ikundi kia Wendi Bwega kia Wise Links Foundation ntura ya rubati kirimi bore na mwaragi na kawira baturaga bamami kuma baguchiarwa nuntu bwa magwathe marabachiarirwe na mo na baturaga kuromba utethio batabuone Muthia kirimi na kenerete kwagirithirwe kimamo gyake nyuma ya kureterwa mukondoro na muringiti igikundi giki kia Wise Links Foundation gatuga tugucokeria mwana ucio mkago no twakuletera kimi matres na muringiti Wise Links, thank you very much nuntu wa gutucerera
atwauga Ngai akurathime. Mwena ogu bairi baba bari no batu baitebia mawathe kenda no baota kumarukaga nyomba na kwanganga. Na kuntura ya kieni kereni wadi ya Mugwe, Catherine Muthoni wa Kahoge atigitwe akiomba kurugama kuma mwaka wa 2013 rira ajirio murimo wa maindi. Naambiririe kurwara 2013 ndathie macibitari nkiruthagirwa ithimi wana ngiringa kwa mbica gugatuika murimo utikuoneka. Riu njuci nirio guronekire gwatuika ni mabindi maria na turaga nyomba nkarutha atia nkathie nkanenkerwa tupeni kera nkanyua nkegucaguca wega nambiria kuthie na kamuti bwarema nacioka riu nkagenda na stu ile cierugu. Antu bamuchi wake bariuga ibatumirite mbia imbingi cia guchwa urigiti bwake indi ataone utethio. Ndori ni yawe kuringa miaka ni yakarete nayo twendetie miti twendia ng'ombe kwa tugaga na nitaka tukinyete mwisho. Catherine ari na mbati kuona giti giki kia mawathe kuma kiri ikundi giki kia Wiselings Foundation. Giti giki ni gintethetie nuntu ningutembea ngakinya na gwa ciana ciakwa na tababa ntakinyaga na riu ni mukinyu bo. Nwega nguga ni wega muno nuntu wa kumunindira kanyamo gaka nuntu ndumirite mbia cibitari cia kuthira. Riu nganguga ni wega sana muno. Munene wa Wiselings ni wega muno nuntu wa gutetheria mamu na kigari kiu nigatungiuga Ngai amurathime muno nuntu naombite kugenda makiria mabara agendaga. Twita Wiselings Foundation tugucuthire guntu guku ina thina wego ni antu makwenda wheelchair tukamabirira wego ni gantu matina gwa kumama tukamanenkera into cia kumamira into cia kuria tukamanenkera na wego ni muntu tina nyomba tukamwakira. Wiselings Foundation empower youths na gucuthia na mashinani guntu guku ina thina na tio it's not a political movement ni ya gutetheria antu mamena thina. Mwena ogu kuri na antu bangi baturaga na mawathe nterino barabara na obatu tabobu barabakienda obichi ira imenyagira antu ba mawathe ta ya mubunge wa Mwekuru babakinyithiria utethio bobo na mpui. Nuntu no atwenderete gutethia antu nitukuboya muno antu ma thirikari maria makora mena department ino macuthagiriria antu ta mama mapotetwo muno mari michieni matena gya kuria matena gwa kumama nikenda at least matura monthe maukirira tutigakoragwo twina antu makanyiriria maturani mantu amo mariku muno na mationa makumatethia nuntu ta wimenire putwa anacha na maturani kwerwa bo antu maturaga na munene wa Wiselings akibota gutethia na gutethio kagua kubota nako no menda obicini imutetheria gutethia bagwa gutigala nuntu aliwe nga utibwa mba gutethia antu monthe mari guku. Reporter Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Kikanya kangiga kuno kogeta kuraja ni chokerete. Idio zongo meleojo. Nikuwa nongo tendera. Mboa matamboa. Mokoro. Korea bitewe. Tembi sande no wao. Olihanga mata. Ene antendera ti asili plus. Keke. Asili plus ndia. Anga kore. Baba, karibu sana. Ndienda mtuile nkima. Ya, mutujore kujone kara udisa hiyo. Ndienda mutujojo jwa asili plus. Oh, dikera. Mutujojo mtumu kujwenda. Ijujo nkajwena. Diamond Mark of Quality.
Ya, genda hiyo. Tuzo kimake gengi gitwero. Ya. No me mutuyo izumo no ktomada na mbesa. Tutene na mbesa. Ngakuretera mbesa. Koko bakaire. Mutujuju no ujone ndukene shionde kana supermarket shionde yakwe nagwe. Kugwata nteto nkuruki turingira thimu ukurukira 0704 364 663 Asili Plus, safe, affordable and nutritious. Mwana areke KCSE etao ija tukonia course mwanya ira mwana omba kugita aja Goshen Medical and Technical College Thika agita certificate kana diploma kire perioperative theatre technology, orthopedic and trauma medicine, clinical medicine and surgery, science laboratory technology, community health services support, health records and IT, applied biology, medical engineering, bridging courses na inge inyinge. Courses chetu chomde ni kurukitwe ni TVET SIDAC aja Goshen twina nyomba cha kinande cha ana kuthomera na ntukwina riera ririega kiri ari na thaka itutethagia aritwa kuona attachment na ngugi ukamaka grade ira mwana enayo ija Goshen na ugatetheka ujukania bo 2025 ibutite na mbere ciandikithe kiri admissions at goshencollege.ac.ke kana uringe thimu kiri namba 0750264044 kana 0723047468 no ugatetheka. Goshen Medical and Technical College Thika, empowering future professionals. Pego kairi weta na mbere kurumira ntito cheto. Gikundi kia watoto wasome na Radiance Kenya bire ibyo bithiritwe bikimathira na nkurukia 50 barani arito skuru ya Nkamathi na baturaga mutaene jwa mabanda jwa Shauri taunine Mutwate ibombeta kwithiro bakithithiria na babathi gunku kenda kinya bomba kwitha bakigwa banganirite kuringana na Nicholas Nyaga uria no otongerite gikundi giki na gwetete ati kinya skuru ni bati banjire mutata jwa kurumagiana baba bya kurendera bari skuru nonto kainge michi na araba karaga bomaga batirita gento. Watoto wasome Kenya na Radiance Kenya tuguite kwa ana baba Shauri yako slums bathoma Nkamathi primary school thiunku nonto gwirane enirando nario irando ikorea ikio nonto atongeria ababa agikundi ikia watoto wasome na Radiance Kenya bakinyete kanisani ya Katholiki ni kenda bamathira ana ababa ithagirwa bakithomera cukuru ya Nkamathi ya primary na kinya ya junior secondary itwaba indiete nonto itita cukuru ya maingi muno bariria itwaberete bendelea na nidhamu mzuri na kuendelea wita cukuru na wita kanisene twabathi so ntugwerua ri katukwito bathi unku na itucogere Murungu nkatho twana tuthomagira Nkamathi primary school na tumwe twina thina nyingi sana lakini kangucokeria nkatho sana Mr. Nicholas nonto bora ejire na rabagwatanira na Radiance Kenya na kanisa twinthe tumbotethio twana tutu nonto tumwe tutona kinya irio bia kurea nkatho nonto ba group eta nonto ba watoto wasome Kenya na stakeholders bonde bara banjiririe mwito yu na mpango yu gotethia na wetu bara barandaranda na bara bangi batikuiweza ke community kenda bomba kuria boya na bakarau wa Kenya bangi ikundi kike watoto wasome batariria abura bonire ana baba kithangika nonto baithagiro bakimama kinya batarite nonto bakara batai nanto bakubamenyera na ikyo nonto bathira kubamenyera na banjiria murandi kinya gukuria gwa ana baba cukuru ya Nkamathi abatura bakirandaranda nau bena thine bya kura bena thine nguo na kure moyo tashukuru ndo washinya fees na muno bya kura so twawatania na Radiance Kenya na Father Kaimenyi atwata mbaru twambiria kintu kiwito school feeding program kana kumathirana shukuru twakikisha tukwatania na shore betu bamwe bakuya na bangi bayikuraya tomba kuhakikisha na baiba kuona ushururu kiri na lunch na Murungu atethia twarura shukuru next year January together twina ushuru wa 10 twari na changamoto mbere tomba kuona wafadhili ba Mr. Nyaga atongoretie ana baba ya bakamama kirasine rimwe kwatuka kwa ikintu ba witu skuru kinya karamu mwana akaura na yeta kabisa alafu kinya ibari na a lot of discipline case but toko ya kuthiatela tona thina tirana lakini ni mathina yara ya upitia but nkendo sokia nkatho nyingi sana twina evidence na twina kuwirwo ko kwingi aritani tukibwithikira kira turabwithire end of the year
mbua bara baratopete tukubwithia babaingi bara bausupportwa ni murandi yu afadhili mwanya beja na bairita banenkerwa kinyanguo na irio barukagirwa skuru bakethwa niyo bakurira na ripoti ira tuigwe ki mwalimu ni njega kabisa ana baba improve ite kithomo sana kuma Mutwate Gebe North Petan Class Chabari. Yenina kocha wa timu ya Ndiguru ya Kenya ya Harambee Stars Francis Kimanzi nonanitie witukio wao kiri guchinde kombe kya Mapinduzi Cup. Timu ya Kenya ni gwatugeni kiri gikombe giki Ndiguru ne Zanzibar muchetho jajo kambiriria kumarujo mwanka tariki 13 cha mweri jo. Kenya, Uganda na Tanzania ikagwatanira kiri michetho ya CHAN mweri tutete.